Alpha Mizo Production YouTube channel and tule ngai thatu zong zong te chibai vek kule tun tum chu puti ke a zo te thu ziak kan ngai thadona Mizoram buai ya thil thleng rap thak zual te kan ngai thadona ni ramle namtana nun hlan tu te pualin kan biakin tam takan hala khwa an hal boka kan nula le nu tam takan pong suala ke ni nam tlem te min opreng du hi India sarkar tan thil za thak takani Mizoram kan lua ma hian meitei le mirong te anlowom to thina Mizo te hian kan lua tan chia kum hi hre thei to lo mai la edi sang khat zaruk samnga te khachuan kan lua nget hle to ome meitei le mirong te point chen na ta ka an ngai lo heram hi Mizo ten kan lua ma chuan turam ma di lo ram ruak dik takani kan lal te kha an fak om em loma kho thang lama ram zau na om to si lo chak lama siak zapa wate an ngam bok si lo riam rei tur thir an ma mo si an zuam zong kho thang lam vai an zurun fo mai po kha thil makani khan lo atopa British sarkar poyan soita a British so chuan kan ram lei lung it na chete ma nei lo yin le achunga cheng te namkol sen lutuk obbe min du wang ringotin sangkha zariat somsari pahni chawatang chuan min ron lu chil tran ta a mizo lal te po borsap thunei na hnuaya vahai lal ang lekin an lo lal ta a zoram independent alo top ta sa pho hnuaya an lo kun ta a sangkha zakwa so ma chuan mizo upaten van duaina lantir tu nia an ngai simei khu chu van boruak chan ve o muk khopian aron zam tarui maya an hlau thon ang ngein kum somli le pakwa dana lo thleng thin mau tam tram rap thak tak chu aron thleng zui tangei mai boka khotina thoma zong sa zu in a ezawa mizo mi puite chu thapang takin nanom ta ani ma se chuti laya borsap WM Kennedy chuan tlong luya tangin silchar bu fai acha chuak nek maya sai ranga tangin bong tolai lirin an phur chuaka khotina tangin abayin an phur lui maya annu borsap je hislet chuan chung an buai man chu aron thing tran ta a poisa nei om heklo kulia an tlak ta hloma an nin zia an hrilfa ka tling kumsang kha zakwa somli paruk alo her chua chuan India ram chuan independent a mudon ti achiang ta a politics chu soilo high school chungchang tak nyal po soi ringam ngai lo khan borsap McDonald a chuan political party din a phal sakta thut maya khang hun laya namol tak mizo ta tan khan thumum nei a har em maya politician te le khathiam om chun pu cho sap rong ala kha kan ma khongai tu sap ho ngai na lo zet mai borsap ne na in tai ran mai kha an lo ni bok nen war van lo matenen an ngai dan alo phir ta chia mai renga India independent huna engting nge kan no mang ti kha an buai na berani McDonald ala khan thuron min pek tur a khamai bik lo crown colony in la omila min du hle na a mizo pa ngat kha du lo anom tat Scottish patran ti te an han soiria ma se soito angin India nuaya minom puitum ngor kha an tata chung mi te chuan thingtlang pa ho hne na chi ringot te kha an aw hla ani Assam sarkar atangin palai an lokala foreign le defense India sarkarin changse abak zong nangni in changula ti te an ron rot ani ome ma se thutluk na mu mal om lovin thim tham dai tak mevin India sarkar noya chuan kan han om ta phot maya sangkha zakwa somnga paria ta mau aron tam le tange maya Assam sarkar noya district council nein kanom to a tha amuang hle mai ma se Assam sarkar chuan mau tam tram lo thleng tur hi an oi thei der lo an miron tirla chuan mawa tam lo sazu ka mulo atiliam mai maya mizo mi puite ngai dana ni talowan yang mania ro in rel ngai trul ti na alo lian ta pulal deng a par ti thar din MNF chu an bo ta rui maya
khotina volunteer dinin sipai lam anin zir tlut mai ani sangkha zakwa somruk paruk February ni somhi pariata chuan MNF party committee sang ber chuan Mizoram chunga India sipai camp zong lak fai veka March ni nia independent puantur atita burmaya chuti laya Mizoram sarkar defense secretary puar zamoya chuan Mizorama India sipai camp omte la fai vek turin thupek achua ngala chu thupek chu March ni ma thlengman ngai turin lungleile champhai lama te tan pui ngal anita a lunglei Assam Rifle Camp hi East Pakistan atanga anlak rifle som mangin lak antum phota camp bulloka BSF camp le Assam Police Camp chu lak masak anrota heti laya Mizo Tlangwal Assam Police tranglai then khat tranrual puin olsam takin an han la phota abulloka BSF camp po chu bo thut policy mangin an la le tamaya silai som sari le pathum zatan nei ta lunglei Assam Rifle Camp po lak mai an be seite lunen anin kap ta mek maya ni thum lai anin ka hnu chuan tuile cho an ngei tan ta Mizo sipai lam hian an wireless pu an ka hlum wangin lunglei Assam Rifle chuan chan tu an ko theilo an commandar lieutenant agarwal chuan in pek mai rem ti ta rifle samriat panga LMG pathum le 2 inches mortar pathum le grenade le silai mutam tak chu Mizo sipai ten an man ta ani champhai camp hi Mizo sipai tam takin an hual ngala thingfak le rifle tlem tenen an lu chua tamaya sipai camp a silai zong le raison silfen tenen Mizo sipai ta kuta a ta apoimo ber aizola an chasual ta a Mizo sipai ten walbet tat ma se jet fighter chakchi aron virlut ta du lai bom mathaka puak rangin atlir khum nek boka kan zol khopui chu akang ta hum mai ani heti khopa thin urle tur si chuan that takamin en kol mai chu mai du tok loven sipai division khat zet anon lut tangoi maya vaireng te tlangwal in khom bang munom ti takalo thlir tu chu bible nen sop noi khopin anon ka plum hala dutlang anon thenga lai puinen mortar nen aizol anon bom neka heavy machine gunin anon phu chur boka Mizo sipai te po in sa seng lo thei an ni ta lo lunglei te champhai te an lak let nu chuan khovel chan china po ambush na rap thak ber a thleng tan ta sangkha zakwa somruk paruka tanga ruk ko in kar chungat phei kha chuan khovel ram buaya hian alarap thak ber nge ome vai sipai lam tan po thin thi a mutchu a har le thi la an thinam na chang bi puite torna February ni sari sangkha zakwa somruk pasari hian Eagle Brigade Colonel F Pazona Hoten na chang kem lak tumin nan ka pa an hual bet tlata vai sipai lam an tlom trep to Mizo sipai ho tu Lieutenant Colonel lal rikhu ma chuan ron ka phlum ta hlau maya Mizo sipai lam chuan lak ngei tumin an be zui ngala charge to mai tur tia an ngai to mek lai chuan pang zol lama tangin vai sipai tamzok an ron thlen bel don ta Mizo sipai lamin in sa seng mai tha an ti ta ani vai sipai lo thleng thar ta chuan mi pui nu naw dai vel atlan chia chu anaw khoma na chang khuwa in zong chuan hal veka pang zola an hruai khom ta ani ram hnuaya biru chuak ngamlo chung ko som vel chuan na changa chuan bok kho in anom zui ta he boka hian Mizo sipai kap to na namlo wanga chol mek le lance corporal van ngaya sarjian lal robale baite ate an riaka ni kwa tharuk sangkha jakwa somruk pasari khowar tirte he boka hian vai sipai an lut ta thut maya sibudar pakhat chuan lal zawateria na in kong khar chu a han kik dot tota sarjian lal zawa chu a thowata kongka awa hon chuan vai sipai awa muta ani chi ai mi lovin akir le asilai mak thi chu la in alot riropa vai sipai kongka ading chu
akap thal topa apia ding mezor chu ahan kap le nga la athin urto lekin akap liam tatlat mai mezor chu ahan au tuara pon lama tang chuan LMG in anron bras ta chur maya sarjian lal zoba chu angonga anron kap tlang zoka atlu thor maya baite apo an kap lumta chu bo kami puyom zong song chu an khal khom nga la private kap to na damlo khosik lua chu mezor chuan ivaron kalmuang pik ve tipa in akwai van vata ka achala chuan pistol chuk tua mevin ahan kap thuai maya mipui thu khom chuan lau thabar takin an thlir thup maya ni chutia thabar taka an thu khom lai chu vai sipai ta chuan LMG le rifle mang chuan an pong ka ta chiam maya puitling pakwa le nau pang pahni an vai in som pakhat an kap lum ta der maya arab thak nei mai zanlon ambush chutia ram abuai tak noi nu chuan Mizoram Sarkar Vice President Pulal Nun Moya chuan Vice Sipai reng arem chan nam huna pianga ka plum vek zel tur le an silai le eration atam thei ang per lak sak zel turin thupek rum rajak mai achua thar veta he thupek hi V Battalion Command 2 Colonel Lallianan along mu chuan phulen ramatangin vai sipai ambush naram chang zongin anin akchuak ta sung maya zan lon le kon puyen kara chuan an lo chang ta mei ninga sang khajakwa samruk parukania kon puya chuan India sipai motor convoy anding muk maya zan lon dai metar zali huam chunga mizo sipai ten ambush position la in an lo chang ve thunga firing order zone chuan chil puwa bom an kama tlai lam dang ni le minute som thum panga chi anita India sipai motor tam tak chu anron in sui tangwa maya motor masaberin chil puwa bom an kamna athen ma vai sipai motor jeep pali le saktiman panga chavin ambush huam chung an lut man mizo sipai pakhat chuan silai ati puak pal tatlat silai ari laklo to ahun ma ka angai ta mizo sipai ta chuan silai mu ren mi lovin an kap ta chur maya vai sipai lampon anron kap let ve poka arab thak mia ber ome mizo sipai ta hian delay group thatak an da wangin vai sipai ambush huam chunga lut velo India sipai ta hian chan ngai na an threlo motor ta chu grenade mangin an bom alngal vuta minute som thum zet anin ka hnu chuan India sipai lam silai ri are a motor kang khuvut kara chuan vai sipai ta chu an thi koi nai nuai maya rifle som paruk stand gun pahni silai mutam tak ba ka raison an thei anga tam an lak nu chuan Colonel Lalliana ho ta chu anin sa seng ta ani hemitrum hian India sipai lam hian mithiza thi an zep tlata vai sipai somli zat chu thinge yen an ria ani tlabung vai sipai kem hi tang chi pa omnin amun hi rem boka an post commander hian in isua ho point ron thok maula min ngam lowang tin wan thu achak chuak ani ome V Battalion Commander Colonel Lallianan alokhiat chuan atnuaya officer te ako khoma isua me chautu chu engtia ti tur nge ka ngei turani Vanapa Battalion le Lalvungapa Battalion atangin Major Lallo ta ho platoon khat nen an beiron ta he kema hian vai sipai somthum pakhat an oma somni pariat an thia pakhat hliamin pahnih chu seling sipai kema an vak lu thamani hemitrum hian mizo army te hian LMG pakhat stand gun pakhat pistol pakhat 303 rifle somni pangale silai mu tam tak an lak sakani tlabung ambush tuna kan soi tur hi chu ngo pakhobul tlabung dai in ka thuani 9 Bihar ngo pa post commander Major Deswal Bihari hi aswal maya mi inalu thuta an thingrem hai sakwak te chinga khorang fangin operation nein azin kwal vel thina chunga ta chuan nula ngen te aching thin sial kal tlang dung mi puiten an tuar tal lawaniang khotin vc deuh tho chuan
lalvunga battalion CO colonel kap thua man hena kap lum mai turin an ngen ta hiala ni sam ni panga thali sang kha zakwa somruk pariat lai lama chuan kolbe matanga ron kir le lam chu an lo kap ta ani hemi trum hian vai sipai sam ni an thia pasari hliam an ombok mizo sipai pahni an thi ve ani rap thak ve takani hetianga inka na mi som atanga som panga thi na ti vel phei chu soi sen po ani lo mizoram buai kha chu buai takani remna ni ya hian mizo ta tan lom na vak tura om lo alom tur chu kan mol luat wanga min oplui tu India Central Sarkar khuan ni an poisa kan patam lutuk te hi an ta na za thak keini tan za na tur pakhat ma om lo min en kol thailo chuan min chua san mai se ti hi mizo thalai te thinlung lua tu ani tareng mai independent a chau lo chuan namdam na tak tak om lo tuikuk tak nial po kan ngam to lo we mual vai lup in ka na mual vai lup ti hi ka siar dik lo mai thayam in lo thathiam don nia barma sipai le mizo sipai in khuai nuai khovel in donarap thak tak tak lo thleng thin za zela som kwa paria thi ram in chu wanga lo thleng thin ani nam anga ding chuwa tum chuan ram nei anga ya ram nei ngot mai la nom sak du wang le ma ni ram re thei wanga ram danga pem san dai emo kan chin fo chuan kan ram chu chei bol lovin kan da hlo don ani re thei deuh mai la ma ni rama nge thei top chuin na kan thokanga din chuwa kan tum jok turani ram hi hlu em ema khovel sum le pai hian aleya thisena le yanga ya an pem chua san le vek si chuan chu nam chu aboral tho tho don ti na ani ma ni ram chu nuame mo hre omemo kan oplum tlatanga kan hum hal tlat turani eng sarkar nuaya po omila ma ni ro in rel thei dan sang ber nei tumin ma kan lange ngei bokang hetiang ril ru pu phak lo chuan ram le nam hruai tu ni an tum mi aturani lo ram nei tu dik tak chu achunga cheng ten ni sangkha zakua somsari palia chuan major dem khosiak gangte le a hote China ram kal chuan lo tling taken Manipur ram anron let le ti MNF headquarter in a lo hriat chuan delegation team tamzok tir arel tangala commander turin colonel biak vela chu ruat ania athachang dol turin colonel robuanga major wanlang nga ka me breeder captain lalsanga medical in charge satan lieutenant thangkhu mate ruat an ni boka sipai atam thei ang berkal nei se ti ania RV atan Manipur ram Burma ram ri de pa om samtal khwa Burma zo mun bul chu ruat ania headquarter atang chuan colonel biak vela le a ho ta chu ni som pani thla som pani sangka zakua somsari palia chuan thla liam an ni ta a mizo sipai mun rang ranga om ta chuan samtal khwa chu an thei dan dana pan khom tur ti ani dem khosia ka ho te kalna lo lam mizoram khothang lam tlang dung an ron zo phei ve thunga thuruk top nima se India intelligence te chuan an lo khele vek thomaya an RV tur ber samtala chuan India sipai helicopter mangin an in thak nek maya Burma sipai tanen information in petonin Burma sipai lampo heti hun laya Northwestern Command tu chuan a ho te nera mizo sipai reng Burma ram chung lu ti reng lo turin thupek khau tak chuin ram ria sipai atir lut chum mai boka mizo sipai tan po aboi thak le China ram kaltur dan le chu an tumber nin MNF lampo za zet zot chawin ram rian kan thei tarenga atam jok chu India sipai sutlang zolovin beidongin an kirle ani colonel biak vela ho te chuan India le Burma ram ri karton zakin India ram chung an luin India sipai ne nanin kapa Burma ram an luin Burma sipai ne nanin kap le a chutiang reng chuan marlam an pantangat ngata Burma sipai tan zuin an du anga ka na hun rem chang an mumai thailo mizo sipai lam hian a khat to ka lo changin an lo ka plum zau zok ninga thathum sa ka zakwa somsari panga chuan Burma ram marlam ngopui cha zet mai
Tongdut Forest an lut ta a Burma sipai tan po an nu chui zui ngai na aom talo mi som pathum thathum sang kha zakwa som sari panga a chuan mol vai lup khwa an lut ta a Major dem khosia ka tenen anin mukhom ta a heti lai hian pudem khosia ka hi India intelligence ta chuan sarkar kuta in pe bai turin thil thatin reng nen an lo thlem ngat maya ani kum upalam lo ni to bok nen in pek mai alo du ta hial renga India sarkar hian China atanga anral thuam lak te chu an kuta lu tir an tum em maya colonel biak vela ho te chu an kalta zela heta tang chia hian India intelligence te chuan Burma sipai hna information pe in Burma sipai ten an nu an chui le ta char mai ani voi khat chu sai tluanga an kalain sai padop lian zet mai hian aron phin ta phut mai andar ngal chuma nung lama mi te chu silai lotin an lo in ral ring man ta sia an lo ka ron ta ngek maya sai chu atu tarwa maya asa te chu an repa an riak ta a asamin harzia an thilfa ka ting si ka pha yan thlangin Burma sipai tan an ron phak ta a kot chua chuan samtang khuwa phangkhu ma a duty a Burma sipai advance pani hi film khur takin an ron kala a masa jok chu alo ka phlom top maya a han ka ple dona a silai chambara kartu tatang tatlat maya a thian te chuan position an lo lam mana Burma sipai lam chuan anon bo zui ngala silai churi ta hem maya nasa fe in anin kapa Burma sipai an thi nuang tu chuan genuine lampanin ngopui chunga bok an lut le ta sai te an kapa an hlim hle maya misari thanga sangkha zakwa somsari panga a chuan genuine luipui an kan ta ni som ni paruk thanga sangkha zakwa somsari panga a KIA foreign minister seng phunga tenen anin muta ani ni som ni pakwa thanga sangkha zakwa somsari panga a chuan kachin second brigade an lut le a heta hian bong talin ruai ro pui tak ne nan lo loma then khat choi nem lutuk chu an tho thei lo hial ni en an soi an kal zela ni som ni tharuk sang kha zakwa som sari panga a chuan irawadi lui puyan kan le ta ni som ni pathum tharuk sang kha zakwa som sari panga a chuan kachin third brigade an thlenga ruai ro pui tak nen an lo muak le a namlam chi sang ten lo en tira ni som ni pariat tharuk sang kha zakwa som sari panga a chuan kachin liaison office thlengin China ruai tu te hna lu phalna le kha an thon ta kachin te hian an ral thuam lak za somthum pathum an demand ve ni ni som ni pasari thlasari sang kha zakwa som sari panga a chuan China ram an lut ta ram ria China sipai ten an lo muaka an hlim em maya ni som ni panga thlariat sang kha zakwa som sari panga a chuan an training na mun tur bengai khopui an lut ta ro pui takin an lo loma zu ti vel po an khut na safu ome mizo tlangwal chor che ve tak kha Chinese nulano tak khan an han thut chil khiau lom mai zong nuam an ti fu ta ve ang ral thuam chi sang mandan riau mangadam lo en kol dan le WT mandan martial art lamte an zirna sa le ome khopui lian le mun poi mo ten fan pui vek boka ni som ni pasari thlasom pani sangkha zakwa som sari panga chuan training zavin an ral thuam hon tur zat te an ching fela an ral thuam hon te chu AK47 somli semi automatic rifle SAR zapariat amu singa sangkwa pistol somruk le amu sangthum jani somnga rocket launcher pariat le amu jani somli grenade za somnga pali WT set thum entlang pariat baka Burma poisa nuai kwale US dollar sing thum le sang ruk le thil dang deu tam tak an hona ni kachin ho ne na an chan vo an pek fel nu ni kwa thakhat sang kha zakwa som sari paruka chuan inka chau tak le silai mu rit lutuk man then na tur du ru tak chung chuan anin ak chuak tangwai ngoi maya Burma sipai lampoin
an nu chuin an chetla chu an thi thlai renga ral thuam an nei thatta ke ma wang hian han tong to be mai chi ni nan threlo mi som ni paruk thla ni sang ka zakwa som sari paruka chuan an kallama an to khoram lo ni ta mol vai lup an thleng ta a heta hian Burma sipai ta chuan ambush position an lo la rang mai chu ni in an film khur tok lo nge firing order ra tur kap masatur te lukhum phe hi mizo sipai ten an muman tlat an ngai thalo chuan an ve ta then maya Burma sipai lam ngai thalo chuan an ron kap masata anin kap ta chur maya commander ber colonel biak vela chu ambush position chunga alut man si nunglama mi te khan min ambush tu te hi an nunglama tangin ron kap ro silai kha tong to ka su fu nge turin kap ro lau reng su a han ti tuara ma se Burma sipai te hian delay group te an lo in siam vek mai chu ni in Burma sipai nunglama tanga ka tum tu te nen chuan anin pom chil ti tamaya mun le muna anin khuai noi ta riap maya sang kima sai tual khuwa chuan ama loka nimbuk chu asilai mor chuan a han kewa a zuang lun ngal ma se Burma sipai alo tom ran chu ni in a han kap ngal thuaya a man mo lutuk nge a ka thel silai tin that le na man aom to silo a bo chil ta ngala Burma sipai chu a au tuara atal chuaka a silai thlo GT a han charwata ma se sang ki ma chuan a kap man ta thlat mun le mun ani boka aleng lop mai ma se a pia deuh loka bok Burma sipai chuan a silai ken G2 LMG nen hian hetiang silai hi inang deuh chu chuan ding chung ngatin aron clear khum tamaya sang ki ma chu a opropa chu ti lai chuan vulmoya chuan Burma sipai sang ki ma ron kap tu chu a han zuan thutop maya silai man thei po ani to silo Burma sipai chuan bonet alo phoi man vulmoya chu a zuang tho zoka pistol 9mm chu phoi zoka Burma sipai in aron zuan le don lai chuan alo kap man tat vulmoya chuan a silai thlo SAR chu a han char dona Burma sipai in tuar pa in aron clear khum veta vulmoya po atlu veta nok maya chuti lai chuan mizo sipai a ming chin chia lo hian ron tlan phei chungin vulmoya kap tu chu aron kap thal ve ngal top maya Burma sipai lam chuan he anin pom chil na lam hoi hian na sale zualin silai an ron kap ta zot maya Burma sipai lam po hi an mang ang hle ome minute som thum zet anin ka nu chuan ambush huam chunga mi te chu anin sa seng theita chuta commander chuan rocket launcher manga Burma sipai tan mun na sat taka bom turin thuwa peta rocket launcher panga chuan chatlak omya lovin an han bom tak maya Burma sipai ho tan mun chu akang ta hum maya an rak chel chul mai boka Burma sipai tam zokin an thian te chet chiat thu ria in an ron thlen belin ral lataka an laom lain ti thainan silai na satakin an ron kap tuara mizo sipai lam chuan an rocket mu churan map lo hian an han kap chuakin an lo bom ngek zela Burma sipai an lo thlen bel zel bok nen colonel biak vela ho ta chu anin sa seng ta private vulmoya le sang ki marwang po chu lak lui tho tu ram ni ti an soi ho nu chuan hliam te kanom bel le pha ange tin kalsan mai chu an rel ta ui tak chung chuan an kalsan ta malam panin an kal ta zel ani